Nah ketika diasupkan ke jero kubur, Masya Allah, cak batur iya kubur teh poek ternyata caang nanya Ki Basurudin nanya ke malaikat kok iya cang amat, oh iya tahajud, Masya Allah. Begitu Haji pede paeh kan poek nyana nanya ke malaikat cena caang tidak mana tahajud ulah sok tahajud cena ieu penting teh ya wal penting tahajud dah karena Allah apa karena karung kajahoan kan aya kerna-kernaan lillahi ta'ala. Masya Allah, lamun urang tahajudna 2 rakaat taruhlah 10 watt, lamun 4 rakaat tadi 5 watt kuari 10 watt, lamun